god. O, moje free, znači, treći put snijemo, znači 10 ljudi sam jedan i danas snijemo sve review, znači malo prije nisam kliknuo dugme za snimanje, a ja malo, više sam se malo zaznuo. Sad moramo se warp prikažemo. Ajde, odmah ću pokazati warp enchant i warp repair, pošto sam ja na to, znači ja samo. Evo, znači warp repair, ovo je warp repair, a ovo mi je warp enchant. Kada mi je malo sad warp djeljina. Ja sad ovo pročitajte, vi stopirajte klip. Ajde brate. Igra. Ljudi moram stopiram klip. Logiranje. I evo ga ljudi. Sad imamo warp event, učitajte šta ćete. Sad warp drop. Ja ovdje je warp drop. Ovdje, znači se dropaju itemi, nedeljom se dropaju 3 ranka tamo na PvP event, a inače ovako samo drop, warp, informacije. Evo ovdje jeste, morat ćete čitati. Sad ćemo vidjeti. Sljedeći warp, znači sljedeći warp je warp jail, to je warp zatvor. I da, ovdje su jailovani igrači. I sad ovdje možete da ih gledate. Idem lupat ovako. Da mi se posmijete što su jailovani. Onda neko vas jaila i čao. Šalim se. Nema bolje. Onda idemo na warp pravila. Ovaj warp je raidan, već 2 puta snimio i to sam vidio. Jeste. Raidan je raidan. Na sljedeći warp. Čekaj. Warp. Idemo warp. Warp. Znači sljedeći warp je PvP. Ovo je luđaj. Znam što kilo nam sponi da bombaš mi. Sam je kilo. Međutim nisam imao ništa, baš me briga. Kuglana, ovdje je opasno.
Pardon, gledaj. Znači warp. PP turnir. Da, što smo turnir. Što li je ovo na rusku? Ovo je nek sluka stvarno smara čovjek, znači bija. Vidite ovdje par ppm, da li tu nedelju, ja mislim da ja sam ono kad, kao 3 dana kad si delite zbog toga, idemo sljedeći warp, ili pjesam kada warp, čekaj gdje, shop. Evo ovdje možete kupiti neke iteme. Znači ovdje kad dođete na sve imate ovoliko para, znači nevjerovatno puno para ćete zaraditi na serveru. Kad tuđete, obrate Bedrock i bi od ovoga napravio bazu šta mi mogu. Lol. Sim. I to je bilo to, znači šalfa mjesto, znači vam pokažem turnir. A ću vam pokažem isto ovako cover PvP turnir, znači totalno isto. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, stavite like, share, komentar i subscribe, a mi se vidimo u sljedećima. Do tada imate pozdrav!